Shoutout man sa rabsat kini Sir Sherwin Peralta. Daytoin sa request mo nga ang berting. Para bangon no agriing, apa nagugot itikamoten, mangisa ang sa agiwayway itinwangin. Nagagit ni Uncle Berting, natari pa to itidingwen, pagulitan ang naskin at tuladin. Awan kanya nagbanog, inal daw lata sumalog, uray makasinit pa itipudot. Nakarat kadlata, uray at sa gubanit na, at pastor no ang itipan na kainan na. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpet no ti malemen, tati kayat na rumang ay panagbiyagen. Nunalpas tiraraepen, apa nagbiro panggedanen, alatiro tadandanin panagaapiten. Si Maruno apa nagtatalon, raep kin si kaket ni maton, doble pa iti presyo ti abonon. Awan peke danom regasyon, di gasolina iti padanom, ni Uncle Berting nang isaldan tal-talon. Uncle Berting, sala sumangpet no ti malemen, anya narigat di man la rumang ayen. Adda na puko ni Uncle Berting, isupayen ang pagpagatasen, alatiro madlaw lumakayen. Adda may sa amalem nakita ni Uncle Berting, nakatugaw at kapkape nakamuleng-leng. Mang tari paton.